snima. Ajde, krećemo. Dobar dan, gospodo i dame, kako ste? Dobar dan, sa damama. Dobar dan. Ćao, ja sam Nemanja, kandidat za predsjednika. Dobar dan, kako smo ljudi? Dobro smo. Dobar dan. Kakve probleme imate ako želite nešto da se rešava? U čemu je najveći problem? Utrčimo u zagrljaj. Šta kao se zagrljaj? O čemu bi želeli da pričamo? Malo. Ništa, hvala, prijatno. Dobar dan, kako ste, dragi prijatelji? Kako ste, šta se radi? Šta ima, o čemu želite da pričamo, koji su najveći problemi u vašem kraju, u vašem Ja nemam kraju? nikakvih. Meni je Puliška, ja ću glasiti. Pa što? Vama je ekstra. Da, uživam. Evo, okej. Svaka čast, momci, bilo mi je drago. Vidim. To je Marko. Dobar dan, kako ste, bili smo kod vas, ali propustili smo vaše kolege. Kako ide predsjedniče, kako napraviti? Evo, ma super ide, jedan gol na Jel nego predsjedniče? No, svi me mrze, majke, ali nema veze, ja volim. Ko mi je najdraži? Najdraži Sunđer Bob, ja volim lepo da sednem uveče uz televizor i da gledam Sunđer Boba kako on peče onaj roštilj pod vodom. Čist Srbin, malo krvan Srbin, majke mi stvarno sve u redu. I jeste, ponekad onaj lignjasto voli da... U 3 materije. Ajde, doviđenja. Idem ja u pičku. A što ti to krvi krejka? Možda kad je radio kod nas. Dole smo stali, ja? Dobro, i svaka čast. Dođemo, ma je, hoćemo sve rede. Vidimo se. Da Bog da Jebem ti. Vidimo se, čao. Hvala.